Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ha banyak kun no kum kertong shimet kamshem la pendu jengkermen Henry ka Aiman siem yanga ong uba esron marwen. Hadian bakaladon kajing persya ya kajing tap kerteng jong uba esron kumu kertong kaknam nakaliang uni urang ba ulaong bakajing jia ha ketukas ngi kam dai kajing du jengkermen Henry ka dai kajing Aiman siem bat kalong ru kabasngau tenat banaki arliang mam laru ha kajing kren kilay bet ya bha bat kilay penpa bakin kersyan yu ha kane ke election chiteng samoy. Ula ong ru baleng ba kajing Aiman siem jong kibaro arngot uba adal bat uba pendam kala aban Aiman siem yu banyak kun ha kane ke election. Hoi ke jing jia menen ka jing hab ban yakun no jonga kum kurtong simen ngam sudu jing kermen namar bale ngai nga suyok men siem penban namar bale menen ke ke bajia ke dei nam tak babah kam dei nak benta kanu ka jing ya pat ya pra kanu ka benta jong parti knam rei menen ke jing wan jonga sakani ke election ban yakun kum kurtong simen penban ke pelong penban kum kata kalenti jong jing ba nak benta kini arliang mamla ke basultanat kalong ba kini arliang mamla kila kloy banwan sakmat ban kersian yang akum kurtong simet namar beli ki i ba hakam siem jonga ngadang don ya kata kanong rem ka baka khnam kapni te ka khnam ka sa be ko donu jonga bat kanom ja lanu ru hawal ada nga ya kon kum kurtong simet hari ka siem jonga ka dei be ka siem jong ka khnam takada kini bro arngot ki bawan menen banwan ya peni ya kata ka jingbam syai jongki nakabenta ban ai tiket yang akum kertong jong kenam ngamdu jing kermen leru namar balai kani ka ba kejingwan jonga menen kajing pensyai jonga menen ngalak keren persya ya arngut mamla hakmat kajing don jong returning officer ba ngasutenat sibun ba menta kajaj benriu kepat kepra kedaitan kadaw bengim syai ngemuan cakmat ban pensyai la dia ngisubun tang jing thrais neu bun tang jing bisni henry ke jing wan jonga menen ke jing pensyai jonga menen khmat returning officer hakmat jong kini arngut kiba ya don ke jing ya per jing mot menen kila kloy ban ya bet bat ki ong ba hagdien ka election ngene penbet no ban ngi kermen ba kani ke jing penbet jong ki hauni arjar arpulai kin bun ki kandidat ke ban wan ya khun na ka khnam ha kani ka election ko ban sawan te tang ini jing kermen jonga bangam judu jing kermen sisin menglalet ban mi ban sakri pa ba ngan sakri nomor arpu snem ngalap pelut ke jing em jonga ban sakri pa ba belengan thot tang ini bentai ba khandiat ini ide tang sin ba ki ong ki breu kadai kasin jam makano ke jing em ke bangi ngiya ya kalenti jongi bon ki mau jin thot tang baladang ye khon ye ki kin long ki lenti kita ki stepping stones na banta ban yo khai yo so jong kathong da ka baburam ya kini arngut ki nong yalam iba pendap saibon bat i ba edelbot hoy ngaburam miki namar maki ke jing no senyang jong ki bro arngut ke melang salang kalabon tilang ba ka jing penilin ti jong ki hiru ngadon ke mensiem bat ngan yai kon ni ke election ba kani se election steng samai khnang mangan yo konjo ya kata kathong namar bale kini bro arngot kila no senyang sisai ke imlang salang hoy ladang am yo tiket nak khnam henry ke bastunat pat kini bro arliam mamla kila kloy ban ya keren ya sukno hadian kani ke election kila rai kila ai ru ke jing chania ba nang ni sakmat ngin ya teli bat ngin ya trei lang kum sipara khnang bengila ban penim yang saisien ya kani ke parti khnam ke bakajaj benriu ke terang na ke benta kani ke next election Habaya keren halor kathong ka baudan nakaliang upa esron ulaong bakathong banengkong kadai banyarap ikinong rep namar uyo ke jingdu nong bat ka jingarap kalong ka baduna bha ka kamrep nakaliang jongu utrang ban beten lenti ikinong rep banyo ya ki jingdon kam jongki kum kasbo ki sembai bat ya kayo kawe kathong jonga kani ngomor keneng konsensi ngai i bat kum ka research analysis jonga ngalap aprapok nai 4% ki diginong rep teka min aspek jonga kabangan ya le banya banwan ra ya ka jing mentoy khmat pa ba ka dei be hakarep kata de ka baningkong berkebakong santam namar ba ngai i hang te pamor keneng konsensi karep karyang hang te kalong ka ba yar ba
Kibreu ki em sisa nakarep keryang. Teh Henry ke basusi pat kolong ba haduk mentah. Kini ki barep baryang bepeli kimyo kata ke jingdon kam. Kiyo tang ke jingkwa per election ke bagi kwa kiyo. Henry ke jingdon kam pat jongki kum kinong rep kimyo. Kata ke we ke de ke bakta bahaya ngam ta hak badai bat ke nika jingya lenti jonga hak batre ke mlang salang. Te kani ke jing long jing man jong ke mor keneng konsensi mentah kolong ba. Kam de bangun ong bang kinong rep kidon kam pisa hari kinong rep kila trei ya ke kam kinong rep ki trei ya ke kam man kesi ke bagi ji trei Henry ke pat ke jingdon kam ki ke jing rap kolong tang ban ai ketika man ketika diang ban betin lenti ya ki ban yalam ya ki khnang ba kin yo ya kata ke jingdon kam kum ke sebo mo kum ka sembai bat ka wei ke bakhadu tam ke de ke yo tikani ke de ke ba kani ke ba kinong rep kitrang hakate ke konsensi tak tahu ba hangte ngai ba kata ke jingdon kam hapok konsensi kam dei than bon ong ba ngidon kam kita ki breu ki ba mo kinong yelam ki ban ong ba hap ai dek pisa ban le ke no ke kam Henry ke jingdon kam hangte konsensi ka dei tang kata ke lenti ke sebo ki sembai bat ke yo ka hat kata di bakung santam pemur keneng konsensi kabar pat kalong hawade bat kini kinong belas ngi pi hapo pemur keneng konsensi bon hakikam kidon ngendapet lagi kini usulong ini kita berkhat ngi ibon hakikam teh Henry ke pat ka ba syon mentapat kalong ba balik yang kini nong belas ngi badan hapo pemur keneng konsensi kimyo ya kata kalat menit tre kini kijaka kata kawe ngebuk jingkeli kan ni post nam bangi ladon yo MLA ngi ladon yo MDC ngi ladon ngi nong elam paper re haduk mentah balai ti kim keren ni kata balai kim yalam lenti kini nong balate kata ko we jingkeli ke bangebu bar kata ka di thong ka ba ngail di ngebu balada ngapoi syaka thong kata ka ru ka de ka we ni kimat ki bakung santam ki bangen yalam lenti ya gini breu ke em ka bopo ka mor keneng konsensi te kawai kalong ba kata kan ba haduk mentah ba susi kalong ba haduk mentah kinong rapat itu kata kawai ka diga mat bogongsan ba apa hempat itu enong rap kumno fintem kat nungut kinong rap kidan syanu kata sastik ka ba arpat hauto ka sorkar ka sutu nem bakalat ai kam ai jam mentah ka ba hetam wat ka perthai ru ka keren batang karep keryang kebala ban pelilat ai kam ai jam ya ki babun ba ki kena samla namar hadu mentang ngempadi bakan dan kata vocational training center on agri farming kata kade ke bakong santam hadu mentang idan tangki jing terai ban hikai sna kali ban hikai nya kali ban hikai DTP gini kita balai tem concentrate ke rap balai tem dan ni kata ka agri training center seija kata hauto ke polisi ka don em ya kata ne ke polisi tu beladap ne padap ngemtep te haduk mentah balai itu namar balai haduk mentah ka labeling jong kinu ki marap hapok megeliahi 4 don ngila ya khun ya kani na kapor ba kata ka labeling jong ki mar ki mata di bendon no namar haduk mentah kinong rep kamar ka balai chathi 4 don bi itu badai kamar rep jongi kata ka de ba kata bahaya nga namar haduk mentang isu ong khlain bah kita ginong rap no pok mor keneng konsensi Henry ndapoi patang hadam kala de kamar jung tukhar hi kata ka de ke ba sarkar ka de ban pet ka de ban khmi iet bah namar balai na sabar ki keren na sabar state ki ong ba ngi ki wan ra tang artrok lai trok ru kila ong ba la besai ka jela me gelia dagi jor no po asam te Henry katakan ke basusi ba syanu pat ken kini ki jor ki bami nang ne pat balai mai te ki kata ikhtiar ban itu na ki we ki jela ba ki we ki jela ki depend hak pok jela me gelia na ko benta ban bam nam ta kini ki jor ban bam ha nam ta man ka singe ke jing em breu te kata ka de ke jing terwa jonga ba mo nakaliang ke sarkar ba ka de ban perkhat sani bahano gane namar ba haduk menta ya kador kamur balai ke nama ke sarkar kam sim kia balik ke dor dawan jor na dekhar dadi san karu layo nong nama ke sarkar kaya rap bun ki subsidi bun gini kita reng ne jela jungi mdan dayo alat ki pen kedia pen ban penduk lu di ke sebo miok subsidi syu Henry nya thung nya rap da ke kan
mentau nong rep ukang sela menta karmen bakani ke jing long jing man jing nong rep apo ka maur kene konstituensi kan keta ngangam de beri bami tang menta por election menyerap ki nong rep ngalami nadu ki por mensua banyak kun ting nang mentau nong rep namar bele ngai i bastang karep karyang kala ben penduna ya kani ke jing kurduk kam tang karep karyang kabala ban penduna ya kani ke jing yap tangan jong jai benrio tang karep karyang hi kabala ban kentiu pat sisien ya kayo ko jong state